ngathi nathiwa no 150,000 nanamhlanje ipika lutho esontweni kodwa abantu bahamba ngamakhulu amaveni bama amakhulu amaveni amangaka esontweni yashona phi imali yezipikha Mthethwa kulukudu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina kumfeza Mthethwa ngakho mali bathi ila sibona amagama akhe mhlabe emakuthi usemusha like khaya ngaphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu bangabe spoiler phana izihamba phambili ngifuna sibheke udaba oluthinta insizwa usmirnoff insizwa ke sesikhulume ngayo kakhulu kule channel lana ke isithinto lapha insizwa ekhonze kakhulu lapha ukuzincokolela nje nanokudlala ngezinto ezithuke eztrenda ngaleso sikhathi sokhumbule ukuthi ke lensizwa yaduma kakhulu lapha ngateme la lithi Imali ase-absa bayayifuna mabalengo lapha nokuthi ke agcine sikhande iyona ingoma ekhuluma ngalolu daba kunengoma ke etrenda kulezinsuku lapha nensizwa ezwakala elingisa kuzokhumbule ukuthi ke udaba olutrenda ukutrend udaba lwezipikha lama Nazareth lapha kangazi ukuthi ke USmirnoff ucabanga kanjani lengoma esehlangane kanjena ngale ukuthi mhlawumbe ngande kakhulu enganza kwethu ake ngivele ngithathe ngibeke kwevideo yakhe USmirnoff uyibona ukuthi ushaya kanjani ingoma ekhuluma ngezipikhazi kababa Mthethwa nayi video asikhulume ngibuya siyakucishe konakala ama Nazareth eqabane tempelini Imali yezipikha Mthethwa Imali yezipikha Mthethwa Imali yezipikha Mthethwa Imali yezipikha Mthethwa ngathi nathiwa no 150,000 nanamhlanje ipika lutho esontweni kodwa abantu bahamba ngamakhulu amaveni bama amakhulu amaveni amangaka esontweni yashona phi imali yezipikha Mthethwa Ayiyathemba ubhema wakho lapha uzibonela insizwa usmirnoff lapha ke yenza adume ngazo lapha namodaba oluthinta izipikha lapha ke elithinta ke udaba lwama Nazareth lapha nishaya kanjalo insizwa usmirnoff lapha ngathi ke elingisa lapha izizwa ekanye isungula ingoma ngodaba lwezipikha ngiyathemba ke usibonela ngala kwethu mina ke sengiphuma kanjena ngikuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nevideo elandelayo ngesikhathi esilandela kwakho nje ukusubscribe bese utshela abangani bakho batshela abangani babo ukuthi bayo subscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.